Essentially, Yakopo, I'm a Jumana, yes, yo. Essentially, no, yo. Miss Yama Jumana, yes, yo. Essentially, no, yo. I'm a Jumana, yes, yo. Essentially, no, yo. On Yakopo, I am home, essentially. Yafuna, and what's on the airway. On Yakopo, Message Wayarisa, Chihuahua, I went to Bruno Abue. And to my son, I had in no Yami was serious Abri. Ah, Bano Wati, Missy Uniano, or Batanasi, Miss Oyen Batanas, who could long. Ah, Bastan did it, Rokayama Mayama, Sahana Tress and the set. Every Binaya Surichamo. And if I form you, nobody channel. I'm not saying we say we are more David Iba. Now, yes, you be sour, sir. What did they send to me? I away. I'm going to say, Every day was in an pay, so I had the mono here, so a boy who buy my one massam. Nana so dear Che, in Mzewo, Radia, Okasamania Menina, Edino. And so dear Chayania said that any ye any income for an ayadimawo. Boy, any not tearful. My intimate coyanim. Dear mammy be name, dear papa be name, dear Branty be name, dear Baba will be name, dear Buffre be name, dear Janka be a name, dear Cranfo be a name. Ninja name no yenim se we nyamia. Wa mad fast chinye die oni yenwie wana ato ya twene wana wo mapoyen ame bia be ya sresrefo ya pubin mama be wienumfo ya pubin mama be nsanomfo ya pubin mama be ya kromfo nanso wawrade o ma wonsa so a utimi gien efridie nemu udin Yesu Kristo mu and my bompai. Amen. This song from Lit, I know Germany. Yeah, Hamburg. Gwen, nzao I can cancel mono ene ye fa free. I can defer and I say Otimi 4. Judges chapter 11.
Judges chapter 11. Etia eye baako. Na Gilead ni Yefta. Ayo belima woye nam. Nanso oye oba dwamanfuo bi. Eba. Na Gilead awo Gilead na owo Yefta. Na Gilead yiri awo mamerima emano. Na oyire no emano enyini ye no. Opamo Yefta. Na okatre no se. Urinya ewunya de yen eja efie efrise oba foforo bi ba eno ena Yefta edwane efri ninianom enchen ekotena atum asase so na nipa wufuo bi boa won ano beka Yefta eho na one no one won efri edi na eno achiri no amonfo ni Israelfo bedi akon na amonfo eni Israelfo bedi akon no Gilead ni mpanimfo no ekofa Yefta efri tum asase ne so na okatre Yefta se bra na beye yen safo hene na yenne amonfo enkoko verse so Judges chapter 11 verse 7 medri na Yefta kachre Gilead mpanimfo no se enya muara na mopamo me pacho timi to aso because ebre ne de adwuma wa ha ebre na nso bia ni enya muara na mopamo me na afi abo wa ho kire mu no ana afi na mosa ba hwe me ha na asem ye me de kovi Bible ne say Yefta making ka ashanse no ose no ye nipa bia oye nam ne nkyere se nam ayewe enye meat enye fish ba no oye nam nam kyere se obi a oye strong na ne den oye obi a oye okofo na ne den enti Israel for kokwa we dim akotene pa sometimes any people about life from say abusuani o said this week so koso na tie na no pay and some of the bishop te bebra oni ade na nyina na family ho nsem bongode na tie bi enti Yefta ye obi a na ne papa ene oba bi na kowo no Bible na twere se no adwamanfo but me kan se wono oba bi na kowo no ana womo ewo Yefta asetra ne abrabomu wunya de wope se de wope na nyina na obenya no wunya kura nka wa hwa nyamsom kura wajai eye ontwetwede okobenkum no akonifa eduba bia sika ode bedidie na den eduba bia ye bia sukui amanfo a efreme enafom na sene nyina mo no Yefta papa de ne kware oba foforo bema obetimi ahwa abofra wawo no age na free na oba yinsem ose no edwamanfo nti ye nuanom ya anom e bia na ja obi awo ama no
na papa ya fa ne bai abomodin na ode na kwa aware enti papa ne kwa aware ye no no ba ne ngoye enti me ahio se na Jafta de eno ane aprapra ensuo kɔ emu unum se de abrabote enti enya den Jafta utim se no wasomo because ansa na ma me ne ba benyin san aba wo ma enye oba wo ma emerima wango ba na ne mameli ma ne benyini ye no ene obi kwa kachire ankwala ne se Jafta yo obi a wonyamu nua na so kinkan no ti ya se ne nua no mu ebe na se papa ne hyeda ema wo unity wo ma brabo no ebom na so no papa ne ba benyini ye no Jafta na obi na wone hwan me se asem me kan bia na makai teacher osei me teacher osei me ya nam so for obi afa me se kan so who is obi and obi ho ka kire ankwala ne se Jafta where your baby na wo no onyamu nua na sna papa na aka chom se oye wo mu nua o ensem bie ni ho a wo mutifie kama eni braba wo ma ye dwapade. It could be cars, it could be dime, it could be farm, it could be nantwie. Bible na ka say wasi ye dwapade a woni frifi hakọ ene adwapade enti enipa pamni ni akra wonsuro adwapade enti enipa bebre ni ni ya aka wonsuro adwapade enti tie de omo kan yo ba bia sese wo tie no ya tese enye nuano ani ya papa so adwapade na enti Jafta ebikra no de omo se omo ko honko school ebikra no Jafta wo dware wo omo because no pe ene baba ma papa nde ko ware so obi de ene wo nchen na odi ne ko ware obi a enye tabu o enye dia eye hu na mom Jafta wo mu ya pamo ne ya pamo so no na mpanifo wo Israel fo mpanifo no te ho wo mu tiye Jafta dia we hu adwane nyina no wo mu huniye but they didn't say anything. It will be out if ye penny the akoso nyina no atwi wani what wa mem and kofu bi din sem huru no atwi wani a time will come Jafta free ho kwaye no ana no so ne kofu bi ekohia ye e wotom asase so o koso wo sika se wodi sika make us bia ne ayi oni ma to agu se wo sika se wodi sika make us say bia na brabo no e do ko gira ba bia wa stagnant chance ni panyina asere ya twetwewo wona wo na Jafta wa boy Israel e do bia ni pa bia wa boy wo mo na wo hwe pa se ni pa no de wa yale ho a ya ba Jafta Bible no say wo free ho no mo no wa ntono ho antwene eni pa betimi ato wa twene ba se ni pa to atwene na wo to ho twene wama na nyam ena na woni sika ba setra ni abrabo no anchese ba bia wako gira no achese wo wie ye no no wonu abetimi ato atwene wo afa betimi ato atwene abusu pani betimi ato atwene wo sofu betimi ato atwene na so no time come Bible no say ho anchana ntoko bi siye afeni ani agira Jafta senke Jafta wa ha enti mom yenko hwehwe Jafta na se yetimi ben Jafta obetimi aboya because na Jafta history na Jafta wotimi our recorder wonim dia ekoso ntoko na se nyina ne se Israel for no eba no wo mo fa ha wo mo besa ye niema ela say na Jafta say wow me was story ho me want information ya mfa ba bia mo kan ye no de mo kan nyina nya ho na Israel for fire enti ni ahwehwe Jafta okwai no say ye akia na chimbe yensin konya anyamo na mo pameme na afa ya mo hu ye hia mo no masa ba me nchen se mo ba ba fa me yanam de watu atweme so ba hwehwaw obi to otwira man to ho ntwene
There was so useless nano. Mr. Time come. Obaba show. We are bushia. And I would him. Ebia will be me kaipa. No be free. Your chromo eba. No oko and penny phones no chin no refume. Now yado yade. Yabe day. Yet to Jamas the whatever. But by the time will come. If you have a now call Kruma, which was old Drupana Brabacuna, will be a Dimicano about Jenny Bag near the wood oversaw the idea of refuge. Because one Casano. By the time will come, 2021, Messi Abasha show. Man torn, and then a near man call ye, and then a near man say, and your man Jija, by man to honchine. Your Baba Basha show. Was no one I want to mention your pamo me. Now, Fena, more of me him, mobile shabby. Into Yensin Cunya, Yababa no so. Yensin Cunya. Nansa me economy din kunima. And now men am say me say penfobu be bisa kwase adu ayentia so mpire. Enti mo de ayamia ade bi wona se nipa bi de yewa. Ma woni mla ho so. Ama yamfa anya wo ntoa so. Esa na won hia hwe. De obi de ayewa ma wo bofam no. Ti ase se wonyame ensa bemwa. Wo mo to jafta twen ba ne nyame nto ne ntwen. Wo mo jafta wie ba ne nyame jafta wie. Enipa betimi ne wo wie. That is why our growth etimi ba. Edu ba bia wukunu. Office one wa wie. Oye office one wa wie. Abusia. Nanso ankomre nyira no. Abu abantefo to atwere no. Ano na be twase buo titiru. Ana yana me ka cho say trowa no wo mo AC dan no. Ebia wo mo AC dan ya. Anya dia shisha blocks o. Waya lamata no wodi tare baabi no blog na wo twa baabi to twene ye no. Ebedu baabi no san ka cho say monfa ayina me twa to twene ye no. Monfa mra me cornerstone no wodi abahye ho no plaster ana medana bedimu. Sister ento ho ntwene. Brother ento ho ntwene. Ba mara disappointed ento ho ntwene. Wo ba la disappointed ento ho ntwene. Because minimum say ye nyankopon no se woni me wie ya emanya nwanwa se nipa no wa wie edu ba bi ko na ho afro nipa wo tie na akwa wo pa won fiu edu ba bi na nipa ho afro no ozo kwa kontiom ho nipa na ho befa ba akra se kra no he bon po nim kra hwe edu ba bi a nipa no te kam ba wo so te kam ana ne ya edu ba bi a nipa na ware ba wo so wo kwaya wedding na ya ne ya ayu ko be ya na me kan me de taxi besi wa no so ne de e besi ho anam say ayu ene ye de ya hia anchese me nya kan tramo bada brabo no aniema betimi atene basa aniema tane a ono kwafo na woni wo wie ya ne se obetumi adwo de opeso wo bia wa brabom. God will never finish with us. Namini ye wie. Ayowa meti ai. Metimi ni wa wie. Ba nyamini wo wie ye. Say go betimi ni mi awie. Ba nyamini mi wie ye. Dikin ma betimi ni mi awie. Nyamini mi wie ye. Nasin betimi ni mi awie. Nasin nyamini mi wie ye. Metimi ni say go awie. Nasin nyamini mi wie ye. Abrabano onyankopon obebe wodi wo bibia akọ nanso onyankopon na wo hye ye bono wodi wo bewie oya no kwafo mema tibia na wo femo no enko ho papa ya woni akola bi akoya niema wonyem ya ne ade papa iko ko to samo bam yamfra no metini su no mewe ho pa ebi mo so yare na so bia awira ho se de nipa keka fa papa yi ho ento no nipa wa ba wiase a chase wakoye bone e bi si da yesu se de onya bone da no onto bo no mode ogira ho no ababa wa no ne de na ko gira ho yesu se mo amre ba ma ne nka ho
ni ate oba no yakoto no so pe no obodwaman yesu se boke no akoto no otwerɛtwerɛ fam de wanya bɔne da no onto boa kane emfa mo oba no na we agya ne boato na we agya ne de ato na we agya ne de ato na nwa te yesu sɔre ya no pagya nti no se oba wo Jesus no mo we ɔso mo nyina amko ɛna ɔsɛ ne saa de akɔ so wɔn mu fa mensu mu fo ne moment san kwaye bɔne biom abrabɔ amfom so wɔ nipa ho enipa betumi ayi wa ma bare basa yɛ nkuye ho mete sɛ papa na wu no me werɛ hoe because obi adem ana wo school ana papa yakɔyɛ nneɛma bi ɛnyɛ fine yɛ encourage deɛ bare nsɛm bi to nipa the way nipa bi besi aka no Asi say we are by we and boni forcing will be my sister, don't kill yourself. But be a certain do a my brother, don't kill yourself. See, I say so when yame, what do be calling him? That is why when we read Adom 106.3, making carefree. Judges chapter 11, verse 1 down. Now what? My man call also for David Segu. I mean, I'm Kofi. Another from Kosi. Hey, what's the only man you'll be share and answer? Would you? Yam quite. Mamma Kosi, no Mamma Kwame. Be Mamma Brennan, Papa Kwame Appiagyei, a transi. A car a year no more, a car and Samana. Do me Papa dear Abu Bodin. Was it S.K to on one home. Kono de Kwame Appiagyei. Ana wo Kwame S.K nti wone to on one friend Kwame Appiagyei. Now best answer kwesi. Na me ka so my friend kwesi. Uda yanko. You suffer majidi se yamin shira se amen. O de asamwe e de aba. After ene ne nua no mo nsam adie enne koso o hwe Bible mu a wo be ye great bit say David ene after ya ye kana say ayo bi a wo mo ye outcast ba ko fia ye wo mo twene se nipa be pam wo ai ya to won atwene enipa amfa wo anya hwe je say me na me ne me papa atena abe ware na me papa akofa oba foforo na onena wo ma sa me papa ene odwamanfo de the harrot no kokowo ye no me papa betumi akasa ka oka kofa me maame na ka onena wa aware but esa edwuma na maame ne yenti ibi ko hwe no ho no yes ene bia Emma papa no neni anye no ho am wan to aso anwa no ti se mo e papa ko fo ba foforo na wa wo mo na ma be mo dia monka wo se bia mo ba kra na me ofia ho e bia me kra me boa me papa because na neni afi koko do oh me boa me papa ebru do ensansono e champon ebrudua Mama nyinyi na bia ma babati so for ni peti modern on so bi wo wa otumi adopt obi na akwala de so no na onim obi a onim obi a o so akwara ni nyi kakra be ho se obi wo baabi na wase akwara na adwen efi papa na ekoso yes ekoso efi papa na
or adopting the ketua. Now, Buana ma ebia obedu mpempen so bi no I say na dwen. Obi wo a obi betena obi nchen, obetena ne nchen no, osomo no bre no, obreye ono ano de sika ahwe na. Enso du baabia ka papa ne benya mfaso anase family ne benya mfaso wa nipa na mkofa no na outsiders I say obi kokatre. Yes. Wanka se maame no. Me fam from so maame. Outsider. Obi en sen kwala na dwere se. Ya outsider na sen kwala na dwere. Enti se na America no. Enti ube hu se emfaso a na katwa se ebusua ni nya ewo nipa na omkofa no ho no. Ne bia nipa na eja ho na okọ. Enti wo hwe yesterdie ya. Ono a ni nuanom ebro mo nyiye. Ena obi ka kire won se abofra na mone ne nam no kura mone otewa no onyem nua munya bibi mfa ho ena hwe so a Gilead obi a na owosika oyere no ho ye adwuma enti nkwala no hwe japade a na ewa abusuanim ewa papa na ye won papa na ye ene de keka ka ho a omo se no se yakase yebe enteteni ye nua yi ewo fie ha ono ye panyin no anwe ya ono ebenya japade be ma no and side ye mpamo no on fie anko se ne be ya ebetumi akopai ebia ne apamo onti maybe ebia efia wo mu apamo ejuma wo mu yapamo nipa ne kra mpese ye be hwe wanim. It doesn't want even to see your face. But me can't tell say. By all means, say nyame na ye somna me de empire me pama anasa me ka tell say for home urade. O de home urade a nyame we on disappoint. Me se nipa beto watwene nto ho ntwene. Nyame disappoint wo da. Ye betumi ato watwene, ye betumi ato. Atamo come. Ye betumi ye behwehwe. But the people will come and search for you. Because something potential no no obi beba na fe wotum because woka nursing bia no ha also for Isaac nursing obi me say enani pa betimi ato watwene but the koba abantie we wonu kon na wa ha ko betimi ayadwuman something potential no mu no se nipa to twena ento ho ntwene eti ni nuanom to ne twene akono sawo mpeme a obi peme nso odu top wa so na huhufo bi nso ebeka na ho ana mo hye ho na ogum ne ho so my god eti wo na hwe nyame ya na nyame ya safo onu de asam na de ho baako wo mo hwehwe so mo ko hwehwe no hwehwe obi aye wo na hwehwe na wo hunu nyame na ma sa de ni siye Just as a Bible crowd quotation be now na wonu. And so yakasa be hwa de ana anya de da form. Me say nyame na ma kono kura bai. Sa na ebe ya won be hu se na bibi pa bi pamo no. Hu hia. What you twi na o ka kire o se tama ye pame mo. Moti mu hu ye. Man ka wo hwe na afa ya mo kwa hu ye hia mu no. What trouble mo na afa mo hwe me. Yesi ana afa na mo pe me. Kada haba hoda. Yentu obi antwene. Ena hu se nipa ne nye. But o china. Nyame betumi asesa nipa no. Enhwe nipa ne na emu ne nemtia. Don't despise the person's beginning. So we despise na na obu ne nemtia o china. Ube no ho. O china ube no ba. Enti emu nua na nemtia. So wan go school. So we sika, so we sika. Ene bia oni bie. Ba nyame na opeje nipa. Na after wasomo. Na wasom. But enkwala ne ba ye no. Wonsoso. Na me betumi peja wonsoso. Enti enhwe nipa no se bia ne mpabo ya baako, na tare ya baako, wanko school, onyi adwuma yo, anase enwoma nkoyie maninti. Na on take that advantage. Na umune nemtia. Shortna.
ye nyame betu merase you told me as of Fesima back Bompaye na Yemi Ahomano, Gidi Seti Fonso, de Kakraba Kahona, IFFF, Baby Obiano, Menim Baby Ayatu Watchone, Ebia would tennis you, make us a bicrane, want to me na Usumia swinging out for, but when ya may, when we what Nipa Betimia to watching, but mental hunching. Pache Mompaye. Already a Bompaye, Peja, Yeti Fua. Etie yempempem nyina hya wonsa obi wo samre otisa asemoya na waka ne nsem frustrations bi ofemu amania eto no atetia wo mu obi ye pamo no fi na ware ase obi ye pamo no fi na dwumam obi ye pamo no fi ebusuanim Jesus bro no wo so ye pamo no fi ho community ye pamo no fi ho na nso sini nyina chi no ewurade wanto na ntwene nemo wo urade we pecha no enne wa ye mo ono so baba besebi sa ne ye bompa ye se wonwa ya to won atwene won abusua no oman no ene community no urade ya to won atwene dwuma no ya to won atwene ye sere we urade se sa pecha won bio urade hyawo meye ne mnyam se ne wo ye yafta no ma ye sa mehwehwa won ewo Yesu Kristo dinemo pecha won sa Bible said the rejected stone become a cornerstone. Ya bompa ya se radie peja won sawa wo mai abraboso. Manuoma nyina ntuto ye ma won na yanka se wo ena waye ya da wase si odin kunim ewo Yesu de mu. Amen. Amen. Onimi wo Emmanuel onyami Last week, I brought you or to the side. That is nothing. Oh. 0302 216 561 0302 216 562 Adom 106.3 and I would tea. So I'm doing a sign of S.K Appiagyei. Amen peme ho asem mene de sego na wote yenka no ayewan so taya chidenden ewo ifia nasun yanko do ba won so pacho good morning so for S.K Appiagyei wapun tiden nyame adom kofirat so for mo wanya nyame hyem amen onka mo papa amen abina mo preacher emi mushiazi wo papa mo femaba Denje wala wo ma meko mo papa ko na wo nwa ye ya ekuto dudu kuna asofo amugwe anya mo fe de wo yan ko sofo de kar minti nya no adwumba na ma kwanta SMP wan ko tie lusa o so ntafi go kunwa ehwo ya ebe anya mu de Joseph nwa no woton no so yankopon ma no do nti se yankopon na se wo wodwa abonsam osefo enye fantifo na eye futufu yefa anya ojapa obi onyam ofa na ojapa onyama ompaze papa ni nwa to aze wo so to bi ekoto edu na da se na eduma nsai na so na na ewurazi hu yambo so for madase go fi you better for your mic yo papa yo better no better maningo so for ya menka mu ai na won sa obaka de ma ni jepa do ba huma so me pa cho me ma good morning Adom 103 na ti acho me je so now what to say yeah that yes yes pa cho free pacho me free aje kujute mawe oh aje kujode eseja yani ayedim na mpacho efreme Kwame Appiagyei na won so pacho efreme ikitre okay brekum na mabetna okay brekum brekum that's be be ho ye pa be didi be ebo dia ne de yento bento no be koti ben msu Benton Brodian Bakery. I don't answer. Yo, Yami Patch, Madame Wasi Debre, and the same with the Jack Casem. I am me,
ekechiri bitu me pa yi metu kniye me kona nanta ni dube bi no na ho kira ba me samba fia afi dia fena titua me ma me ko no se on pesu bi homanim bi we no wa wo me so oni ma me akobare ko furu me hu nyefe nti opambe kona tisa ni dube bi no na me so mia me kumi oh manya na me koto abibi menum ya sana nyankopɔ saa de no gito di nso from one sam so na menum ya na de me koto holy family ne mami adubi num na me fi ni nyina me fi woni mami ko mo be fa me ko bia dan so mami ko tame mami ayi me mami ko no bi ona bia dan na me training ya na me ti se ti fi die awade na gu me ba mami no me dia do pasa o hu nem ya si ya me gina ha ya no ne nyina twitwa na me ko boy school mia na beria nyankopɔ sana ono ne ma sanso he ne baaye nti misro o mayiti o munya adwene pa se nyame timi ma bibisi ana se nyame peto ye bibintia sa ade ansa ade ntimi nti te suma ma misro mu nyina mo yiti no bibibia betu bia na peti jai nyini ye amina masiti ama mi ma mi ma no no nyina wo brekum amangwaspo mesifiti bubo mesibi oka masalam wo ke misro mo amutia yi ya betu bia gina pinti sa ade ansa ade ntimi nti nso ya ma so ma utimi sere kimi do mu nyina pinti amen Papa yaka sama amekura wasia gume. Pacho, good morning. Good morning, sir. Pacho, na what to say? I'm here. Pastor S.K Appiagyei. Pacho, we did anchor. We vision the institution that calls nowadays. Just common I'm with them. Pacho, now free. Or doctor nowadays. Oh, okay. Just common I'm with them. Manage so because now the Indian woman in my Yana said the practically them Catalan and I'm for and the other one of the first young man is still in a from that's it almost changed the share the two minutes summer back Nafi my summer back na I'm have a back you see Bible says what dance for touching a summer to work history. If you ever connect in Pabrabo, you will be enough. That's a sort of and Yanim. As our cost are Nancy, no shedding plan. Maybe a couple of me, Abana, like when with you. The master, I mentioned Enshira once or so, sir, Miss Medasipa. I mentioned so. Okay. Adom 106.3 now came me fa nipa be mienu aka ho na matwatwa ayeso. The one who some Pacho, good morning. Somewhere. And you having the make coffee power. When can we be having gate in the family one come with them? Genuine, because of flow from cover. Oh, you want none of it. Miss Medasi. I say, if you are seeing the Nipa, then the person is ebony puffle. When you be now, Messi in the panel, we are Bompire man, Nipan Kurani, a bit account. And then I see a bush, a bushana, a bugana, Oko, and you will know what you're saying. It's me, why ye? Oh, as you say, who be ye, lonely ye, and Enka. You see, Bush, I'm going to say, Mamma Bakuma, Equator Burchera. Oba be fani nua no biako ba se ne ma mi nua ma oba fa bi no ene de be ya se enti brambo na e bo no we dane jana ya no ya dane ya ti nyina bo mu bo a bi se bitimi abo en because obi ni mi da achi ase bye Sentinel say wa ma unyonko entwa nkono ankwa wonso ntimi ntwa enkodu ya na binum gas wa ma unyonko ntwa enkona untu dwede wo atwene ne nam so enti nipa no wa ma no kwan mo ntwa ankwa na wodi na chi a enya de ahonso betimi atwa akọ enti ye nyina me ye ho kwan 2021 ba bia nyame de wagina no ma wonu atwakọ
pin nyame yi wo free wa no ma obi nso abehye ho yeah, for me last caller. Adom Ahengua, good morning. Oh, I can't see one to me. Adom Ahengua, good morning. Hello. Hello. Yes, our boss. Good morning. Good morning, boss. But I want to say. I'm Adom Ahengua, Papa. Hey, Efo. Boss. My feel, Papa. Misu Mafiu pa. Oh, okay. And yeah. Want to send me brother film one. Oh, there be so on My brother di machi. If you cross with me number, I know our friend. Normally they say 0204444 is I be now can. Wow, head okay can 0204444. I'm a flow. Mate. So for nyami shira bu papa ni jama mudi tinasi amopai. Amen. Na atude di Adom FM. Ni mo say eya ni pamcho mo 19 krofo fi na muti nsem na mudi ba no. Because asem na mudi transi sisi ya just say na mu ka sisi ya wan. Bekasi mo na ni pa fi na problem say koso wo fi no eno na mudi ka sisi ya. Then after asem mi ka mi bua na. Ni ka sisi ya no mu ka sisi ya no. Ai bekasi mu krofo fi. But I also just as them say ya to root ni ba bi say ya to ne tuni. The way I will share busuya bi ni ma bi say bi a jeopardy ka say a jeopardy ni apa ni pa na ye say no brother I said ya e lu pepe na mo di trash ni mi de nyami hira mu papa say mama ye ni asi ba ya hu say after all just ya chiro mo sa ko hwehwe no e bia bi ka say because now we say caterpillar na ye kwan what was that caterpillar what we say ye kwan you know ye kwa ye de no koye kwan ni wi a ye so kwan ni ye de na ka foforo ye de na ba ti sa pepe neti e ya pe na mabu no bi da mabu abe yo with us evo na be do is how do we see from S.K Appiagyei me pen wasem osofo na ho ye de yeah, that is just it. FM. Papa, I will love you till I die. I will love you till I die. And Timothy did free uncle baby. A fetana. So that's so far. She was like dear Shamaneba. Now watching Bishop Yosan's family issues. What the name of the baby Bushia. The Bushian soon. What do we have? What do we have? The Bushian, somebody, Papa, dear Papa, on Finny Agro, Timothy did in the house. Obeka Bushian Moon, someone so actual. A Quambe Faso, Build dear Bushian, Quabe Faso, only Bushian between your conking. As often as in Yamin I'm a show and Cardinal Homes and Cardinal Chia. Oh, why are they far? I want Papa Pamedas, Haramedu is of S.K Appiagyei, Amen Pemehwasem. Hope on the make us ubet me from 0244 278545 0244 278545 from S.K Appiagyei. Medase.